In sung mai cham October tarik somni legin athupi Krista sepai chang tel Timothy thotni bungni chang thom la chang le Krista Jesu adinga sepai phatak golin haksat na ei thok pi in sepai kuman adam sung khosak na te ahin akisupoi ngai pui sepai dinga tel ho tu pa ki pak sang ding bep cho atup sek hi Bible pathian min gian na pakhat chu sepai te lalpa ti a hi van sepai te le sepai te lalpa a hi Paul in le Timothy chu Krista Jesu adinga sepai phata gol a haksat na thok pi ding in a ko hi Jekhobel sepai te din mon ithil phat u le sepai na hi Choldam le nuam tak chu a hi kei pu achang le kido na te mathil in thina ding lo tak a sek hi mun haksa le lo na le ginum tak a o gam le nam a ding a haksat na athok sek wi sepai hin khu a lo pi le ton tak ma chu athumat naw hi a hi ayo ging tu te hi le Jesu Krista sepai hi wa zele hi ki lo na to ki do na mun a hi gen the na le haksat na tam tak mun I chang teo a hin khu hi ki lo na to ki do jing a hi zikin that be thabe taka a thei e pu ikisuk that da chang o hin sul sepai ten e zo sekwi hun haksa le gen thei tak I homalam lai in le sepai te lalpa a ding igin apoi mo hi zi igin tu hin khu a hin thumat na hi thil poi mo pen pakhat hi itit lo le fel lo pum on le sepai dinga hi doi tu lalpa thu hi imat jing dingo hi ama din thi tianga gin taka dingo hi khovel sepai te hin na ding in te na chum itiaw poi mo a pathian chun a sepai hiding in mi ha lo pen le e nol ngai pu sepai e tel tu a thing in gin taka I hi thei top so hi tiu